Yao mày luôn. Có cái làm gì yao mày luôn. Yao mày xe. Psychologically, to make sure Tangkhul Leihsak we matun sada resident in psychologically salam migale kala hili aman sakla bahaya tam hili kecaca we what psychology no tha hai ka Tangkhul Leihsak we program hili sangka ramurunga sharukuida hima phangsaka tarazam ngaya hili ke thana bring kala kadam naw bring kan we thon entrepreneur sai la nila le dak le bring le thum psycho le Tangkhul Leihsak we na ningashi le pa ka chung da hom le adam shman kai mang sala kha barena dai mai da somida le thum na hili Tangkhul ship kui chiaina nawi mirin ko homa ni la kha Tangkhul legacy aduram hi simkada hor khamaya na wena shokana isu mo mirele social life tangawai economic life tangawai political life tangawai hili matai kai kap kiji economical life nei da ha kala Tangkhul Leihsak na dialogue na salat le rindak le onse pundak le focus salat le chiki la chilka itu moi economic life le economic life hili matai san mathasan sak mai waina Tangkhul Leihsak na wat kachung kala sama mandale kyuda mai Tangkhul Leihsak hina economic life le focus auto economic prosperity hili kyoan focus auto kala economy hi wata de simple ya ka pisa shika lan ka sala pe lan simka ka ji le Tangkhul Leihsak na dai la kai na ku ba man itu mo shim ka sa ki ka chilka itu mo lan simrin hi ka sa hai ka itu mo political life from hila thasang aure social life la thame aure itu na paisa la chu le kai le itu standard of living chila dai sang aure itu moi health we show la dai sang aure itu moi education system la thasang aure overall hang se ju itu moi human development index teng mai the chi itu moi lila improvement le la ram aur kala hina to mere khari kharakle khamche ka ye phira shabe ke ji to mis kasan me Tangkhul Leihsak na matai la kana rindagle ye khigla chilga ito me entrepreneurs businessman hi Tangkhul male we to shi so mai kyu la na Tangkhul male entrepreneurship so mai auta government what kachonga shok salala itu population hi chuksan au kita government will put hi richard lang ni ke dong na shikul dong na government will put some jabla masa pun chapne thakar itu government will put some dong ni jek tau na kisan shi entrepreneurs isara entrepreneur is a solution itu moi malay itu moi ra isen nase je ka entrepreneurs ko mission factor ka sai aje na thumla yamu nya bai lo Ukhrul tawar bazar simple example itu moi mi yu ping na business hili kya ga ning sa ni kya ka sa da ma chup ne ha 10% ma ka sa mare kyu ga mai na itu mo mi ping ne business interest rate ta aje shin ka tha platform li to na check ro na san ro wai wa dai la mai na key speakers successful sala thaya to la shang la khawla mai le ka le ya is ta ko entrepreneurs big na le to de ka jan sa mere ha hile na thuna tha la mai na ku si tran le entrepreneur da sa ki da no really key quality le na yi traits key le na yi
only characteristic cái chúng ta chỉ lấy cái gì cái chỉ ta discipline chỉ lấy cái là successful entrepreneur cái sao được cái chúng mình làm là chúng hàng đấy nên là business họ có khả năng challenges chỉ sao problem chỉ sao đó problem là cái làm xuống rồi chỉ cái thằng là cái chúng hàng đấy à tụi mình biết experience về chứ đó cái này là hàng hay là nó trong những sao làm cái không làm arema seminar mong sao là không nó mình biết mình chơi là cái chẳng hi nó mình biết xem cao vậy à cái sao vậy sao xảy ra như này cái này hi hàng này cái này là cái thùng mali Tangkhul is probably but I don't see what's up cái chuyện khi tôi chỉ là ít thùng really later player rich natural resources later player là being here ít thùng là protect something preserve something hili Tangkhul is ang nang sabay na thùng mất dần nữa mà rồi na thùng hi Tangkhul is sablo play bang này cái gì mà lại rather later play Tangkhul is sablo mà là award ceremony là những cái sao lấy chỉ là cái tôm sét luôn, hili nó thùng là cái gì sao mà đấy, cái gì cái thà mi, cái gì cái thà business, Tangkhul là một cái sát lịch lớn, cái gì cái thùng là cái gì sao mà đấy, chỉ cái thà hi, isin nó 25 year mấy cái lịch, cái nó sai all nó thùng là lịch, hili ra yang nhiều, mà bung thala cái này, chỉ có số cái này, chỉ sao hỏi mà, chỉ còn nát lịch, achu vậy hili, ina, những cái gì, phong số này cái gì vậy, isu vậy magazine tuntun ya mang sama akla hili problems ko tum sa mangsa la thang highway difficulties challenges sa mangsa la aj hi ba thabai hi sa bi ba hi to ya siphan ji bo na ali tum ka phor sa la ya jingha ka sa china ali ka pro sa la ma thai la ka chi issue chief editor Mr. Josiah Ruti, please kindly stand up. Yeah, he's a man, who never gives up. Okay, and he's a man, like who has turned the dream to reality. It's chúng nó rất là sao, it's sát hại, chỉ là chúng cũng không làm gì, Mr. Josiah Ruti, cái đó ao đi tìm bình chế, please anh không nên găm, giờ nó làm tháo này, không nên găm được những này, làm tháo đó, giờ nó tháo nó sao rồi nhỉ? Yes, có thể là, yes, okay, thank you. Những cái gì hàng vẫn lên này, thằng lên, đó, chế na achu lên. Ishi discussion của chúng mình cái chuyện thao này là Tangkhul lấy sự luôn về Entrepreneur magazine hi release sa cái thì trả được luôn cái chuyện gì ít hôm nay nó chúng mình minister đi hỏi là MLA đi hỏi là DC đi hỏi là chẳng pesa ít hôm nay cái chung lắm cái chuyện đi hỏi là chỉ là cái chuyện này chúng mình không ít hôm đó discussion của sao chứ sai bốn mình ao ra mà nhà mình cái chuyện khi nó chỉ có lấy cái sai đi không về cấp cái gì thì nào là nào rồi là cái chẳng thì nào là cái là cái này thì nào là cái những cái gì cũngต้องในวิวสังเกตมีใช่chẳng nó không có luôn thế sao đó không khi cái thằng khi ở đây tập cái gì đấy yo khi ta tập yo là cái thùng mì là sắp phải đấy cái thùng mì chính nó là ba lần chúng mình đó là chúng có bên hắn luôn là chúng mình đó thì chúng vào đây thì là có số lượng cần đỉnh ngấu rồi cái chỉ ninh chung dân là có số của mình cho ninh một lần please anh không mình gặp mình Ali Tangkhul sẽ nói ninh một lần cái tụi mình giáo nào心情的一些可脱贫个没啥什么giáo nào心情khi ở bên ngoài market này tức là ở bên ngoài lấy lòng của vài người society tức là chỉ vì à thằng chỉ vì pioneers cho nên những sự việc thế thì cái thằng đó rerunner itu boleh kita ada berat memang những sự việc thế kalau ini những cái sự apa pun semua itu sih dia isi
Tangkhul Leihsak long we athai yaw sang mi issue advisors me atumna policy tha se edena Tangkhul we li law agalera law mi dai tu lei sai ni ma chot mi khawai aw ka sa thre khani yan mi khawai ya kala atum li la lei sai ni ma na pi khawai wang ta hi issue kathana founders Tangkhul Leihsak long founders me atum la li rang mi de le kala sa ni advisor sa mi bang de le chena ning sing ja te atum la kun na ka na pam de le bang chen khang ni ka psychology actually Tangkhul Leihsak long first entrepreneur magazine popular saki launch saki lina ta ba tum psychology share go kala delhi seminar mata ay seminar entrepreneur ka ta sar kala jo seminar li rin phala kai na ta haya tum psychology ningashi ninga ba ko jong ka chokle thank you. Welcome to the second session of TLL Seminar Magazine Release Program. First of all, I want to thank the President, Mr. Bismunzibik, Jena Leihsak Long by Jaya. Kalau rasa hai psychology this year, as a weekly market analysis to build long-term and village economy for self-sustainability. Here, issue with just our sleep capacity maintained. It's way local production. Cái thằng đó, tại sao bây giờ anh chỉ thấy chúng bây giờ yoga, cái chúng cái thằng đó thì mà bây giờ mà làm gì chúng nghe đấy. Chỉ lấy basic, chỉ lấy riêng cái chỉ entrepreneurs đi, dynamic, hardworking entrepreneurs đi đó, aro đó tâm không biết ra. Asal cái Second World War in 1939 cái Hong Kong này, Germany dictator Adolf Hitler nào. 1941, the United States of America in Second World War neutral countries and Germany, France, Germany and Italy, Great Britain and France. And the parties are the rights in the US United States of America, British Britain, Great Britain, France Kashakaza, Atlantic Ocean Jazai the Pumba Missai, Kashakaza Pumba Missai. Jena, German dictator Adolf Hitler, Rai leader to the Kashakaza in the binary Hakatale over the US Jahaz, Kashakaza Pumba Jahaz, German U-boat, the little Jahaz. Terang di sana itu jahaz lokal berapa masih, China jahaz US jahaz Jerman U-boat mereka hanya ya, Juwitili US rai bangsa awal, kalau he United States Second World War bangsa mereka mentai akhirnya the political scientists and critics and scholars in Shanghai, jika ada sada, dia lebih bisa kaya, Europe politics, Europe yang ini kia cái reason tới lấy kia cái reason bay đó, kia cái mà quy tới lấy kia cái mà quy bay đấy chỉ khi lẫn xin là thay sân, lẫn xin cái hận, lẫn xin reason, lẫn xin khởi yun cái pin nó yun này, cái là as a indigenous people nhá, rằng lấy mình đi, vì lẫn xin này ăn yun thì khi này cái cái ít vì yam quy vì hắn chỉ cái lấy Jumlah arma isu speaker bintang kamu juga kami orang. I don't know kita single play economic lansing ni arahi mana kain cuma itu play capitalism ya kesanawal begina besar sih lega Leihsak ya jadi socialism ya begina kesan kaya ya itu dah lansing kerja itu sih lega Leihsak ya ya lagi Indian the sing China communism China the sing yaru bersada di program the sing salah program yaru lebih malah simbio ya betul mending raja itu bila tu
athum ship shili the higher economic models begin. It will be Malay, indigenous people Malay, Malay, it will be let's say some by Sangli, Shin by the machine by Kichi la Azra from the conveying in the Patana. Yeah? Capitalism, socialism, and communism, it will be indigenous people we marketing, machine by the chicken heart. Let's see economic theories or model, Shin the market should not by Kecihilah, atom nama tujuh mana betul brainstorming session ya, we don't think episode ini nak kami ada tentu sekali ni. Jadi, enough of talk, ini tujuan tu lagi. Let the talk begin ya. Lihat kerja. And the first speaker that we have is Mr. Tangkhul, co-founder Chico Ventures ya. Atom ini issue discussion in public life. To find us outside. First, we go to the no. We go to tomorrow's smartphones certainly. Smartphone li at the to the hand ngai to the boy and having no down some question and guys to point they the speaker to privately will have say a discussion session, a question and answer session. So I give the stage to Mr. Sanjib. Best wishes. Ini the topic now, local and village entrepreneurship. Rasa lah topik ni so ini kita dia kita ada we share some ni hari ini moderator hangai ada question and answer we akan dia kita sih detail sama kita discuss ada baik ke ada sasa hangai ini kita presentation here ada semi-clearly introduction and definition of entrepreneurship in Tangkhul में पता लगेगा कखने भी example आका और case study juga आका itu जरूर से जितनी potential prospect sectors itu context ini और कभी clearly the practical tips that I share sama कि itu mudah melihat applicable sama ke sampai gitu ada Leihsak juga ini issue jadi already business ni non sampai di zaman ni kayak tamna ada zaman itu kita mereka ada sih kerana ada cara zaman ni so ada itu ada connection with vice versa ina jadi nak apa baik definition ini kita cakap definition ni sana ke itu original ada ina Google sekali sama dengan definition of entrepreneurship is the ability and readiness to develop, organize and run a business enterprise along with any of its uncertainties in order to make a profit. So our definition is quick, right? Entrepreneurship is business actually develop sagat itu juga kalau semula kita tu lah organize itu ziplah kita semula kita but with uncertainties whether you will really make profit or not kadang kenal lah kita kenal mula kita that is the risk I mean every business takes so cipat kita in general ni nanti ada tapi itu with entrepreneurship juga innovation terasa creativity terasa lagi thinking out of the box terasa lagi kau tahu ini like itu dah successful enterprise successful business terasa juga right timing ini important salah gitu ada manggai risk taking lebay innovative salah lebay may potential lelah salah lebay kan enterprise ni context whether is it the right time to establish your enterprise, whether your enterprise will flourish, it will really depend on the timing. The details of it discuss timing if you want itu ini business travel itu mengalami sangat travel not every business is successful. Itu kalau ni ada tapi hidup lain juga besar tapi lain dalam ni nomor kedua.
머라클리가 사대이 나는다 सक्सेसफुल 사주지 그 아우지가 프로블em 하나 되는 프로블em 와 잘하게 되면 그렇지 really depends on the timing 여기 아이디어 지켜가면 다 살는다 타이밍 좀 중요하고 सक्सेसफुल 사가 있나 he will research and proof 사가 있네 example 도 물론 뒤에 सक्सेस 사가 뒤이지 entrepreneurs 자기가 let's say Facebook just Mark Zuckerberg Facebook idea ni ana how programming no Facebook will normally orbit la shogaira high five la shogaira but they were not as successful as Facebook because Facebook in a right timing lera sanga market ji capture asai jita so jita ko me ni to pulila it will contextual even the enterprise setup satra timing hi important sai ji action it the joint solution right in a Ukhrul hito mo dong the by up hai but recently established salgana hai enterprise agoi I mean finally achieve courier ito mo dong the achieve courier he achieve courier we business model hila Ukhrul ashne creative go creative ni the try sai mi try sai online shopping we hila isang the try sai business so achieve courier flourish suddenly he don't pop up by example ni the quick actually the flourish sao human service don't know क्या करना हो achieve courier ni kana इसी के तो actually han gaya na achieve courier बते मुकना दो इतना the actually business model ही success sai है का सामने है इधर उधर का वाणी प्रोजेक्ट पेशेंट से का अरे success sai the process you take with ya so success ke sath ji timing ji target depend sai da ji da example ji khang sa ne the thumani potential le la hai prospect le la hai it will be context enterprises setups beside the sector with potential technologically take a building creates other tourism which is na kuchunga kila sali wa ka quality tourism and light services cha ka le ka khne innovative farming it will cultivators farmers tra le ya ka ji enterprising salary na kada innovative salary na farming hi revolutionize sabai na kuye prospect na thai sector ne kada thumali itu apam ni multinational tech companies ma ne kada sala la ne thu mobile phone na very powerful laptop ha ma na very powerful kada thumali tech related startups Ukhrul why not how about by gida idu we Ukhrul internet basic internet so ngaine high speed links anan ka utra ni basic internet ni what's up by there so chile within video to thuma sada chile sada so tourism and allied services innovative farming tech and related startups so the shambadin daw there go kanawa sada tadini practical tips ta tan hanje idu business sa whether he was only applicable side of create he you experience in a share sane maho problem which ajila awena that he prepares some quiet plus side suddenly ajila he misal thawe loni sadaga side of it kala sagai dinga let's help others to also start implementing this idun tawna ni business sagai ni chale kala idun mangal tra ba ko mai Kachi jais ni observation ni ba ni ke chula ni business ni ba awi pido day to day ran sang bai ba chi ni sang na in ho bo da zin ma shum da on sa shum la yang la da ni adam ni bo sa ji kai the basic lai ga ya da itu we paperworks itu ni foreign country travel sara juga passport juga sa da itu business sana juga
itu passport ada saya. That is basic paperwork. Example, as simple as PAN card, business with PAN card. He kita sana aja. Mulai dari business sampai umum. Example, issue EDC lepai, itu industry kita registration lepai, registration certificate. Kaknya ini macam sana. Tapi tu beli itu tangkul nak uji bagai jadi itu driver semua. Tax mission lah tu dah ITR filing saya tu mah. He detailin baru discussion house GST ada GST di India dong. Ki compulsory sana sana kan itu Ukhrul ni dia ada GST shan nak tadi. Mishan itu ada sana lagi. Ke shan lah mishan lah. Jadi misunderstanding ni bayar ITR jadi tax shan lah tak ada itu tribal nak uji debate ni lego. Ke in hal ni bayar itu shan lah uji ni. Itu mah we have that rights of not paying the tax. Ke registration balik ke bro. Registration balik ke na foreign countries di travel sa kaya dah. Are we going to talk about business ni? Masari baik. Jadi ni baik. Mahal di business kalau mau bingin mana kita human knowledge ni bawa. Nak ada research sahaja orang na. Are we na PAN card sebui hai sih na partner ki company sama na business sahaja orang kita ni masih saya je na. Itu existing business ingin dan hidup lagi. Ketika I think this is a mandatory to itu business success sang sukses juga. Hipping ini mandatory ni hangai. Kemudian bimba juga orang ada detail ni na question answer di discussion apa ini ke sama saya bimba ni ini dia lagi ada share sangat mudah.